Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. UMLA Jagamotion constituency ba Methodius Dekhar hakar pu atrik ujimang arajar posan ula plipat ba ek school building bethamai jong ka Rongrin RMSA Higher Secondary School haka art stream hapo ka Shnong Umdang West Khasi Hills District. Yagan ka building la tailing ba ka scheme semam samagra SSA jong snam arajar po lai haka jinglot ka bakot shiklor la puwelak prapojar tingka. But hakani ka sngi plipat ba yaga school building laidon langru MDC ba S Rashir ka district school education officer jong ka West Khasi Hills ka kong di hujan kinoyalam yam kirang ba Shnong kidikot ka kurong rin bat kiwe. Thapte kane kadai kasni ka bakongsan ke jongi hakne ka program kadai hi kane ka bangin yo I no ya katai mentang sni aga kerteng jong nongbo nong thau kasni ka ba ikenat bopu boping isokmen bang yo ni kalan pangin play ni ka school ba mentang sni inauguration of school building of Rongrin RMSA Higher Secondary School Umdang art stream by the chief guest Manga Shri Methodius Dekhar, honorable member of Meghalaya Legislative Assembly, 34 Motion Road constituency, in the presence of Shri Srali Rashir MDC as the guest of honor on the 22nd May 2025. Constructed under Senam Samagra SA, serial number, amount 1,31,80,000. Name of the contractor, Lambor Singh Nongrum. Date of completion 25th 3rd 2025. But idon sisa ka jebin but ndai tangki ram bakur kikur kan thai idon ka mensin te ya trelang ka jebin ko ka mensin te la job te ka khando te gari jokur kan thai Henry da ke jing sebut I ke jing ki kila ai ka sarkar ke khando hadu shipo point r agar ma shipo point r agar kata ka free of cost ya ye te khupli shipo nam ta jong ki ba kita ki puri ke basai ya kani kidan lai ko khandai ngot te baro bakli ke layap ki ap ikmi nanti ke building ki mi opechio ke lalino te basa ka sang mengikun persa mentah te haka jug ite ngai I lum kunta te sangkat kan report ngi ngalalingo ngi isu te katut kajaka ka ngi ai sokala lom ku bai ngi ai tem pentrekam te ndai tangata ru jai rongrin kan ka mensim ba ai gini ki kendo ki jaka kuta handrei yo bleiru ta kemudian ka balang ipe ka balang Catholic way are like sau ke Mother Teresa sau jaka ki ai free of cost ta kemudian kata la ai yo bleiru Umdai tanga barang Catholic pay balang Presbyterian la ai free entai te lada kini kikur kimi ijingai na dut mensyua ba kim nam ai free kini kijaka kade kasnong bantom dungi kade nong rengba te bande kani sali wite kade nong rengba ba hedo kadien mentala poi kini school la poi shani lut baro te kani kasnong jungi menta kade ka ba hedo haka block motion road constituency na baro kisnong magatang motion road kare kisnong kabal hedo Bakumbai omi principal manne nasi wala dan ilayo agni school kirambun kicinggan kam kiba ngidan kam agni school ka jomi kumba pilapan paw manne agni ka wong kaba don hangne pilapan paw sa agni ka surak kaba ngidan kam na sebenarnya sedai sepo kuatan but habiju kapor ka don ru ka proposal na menta banginyo eka sanction ya ganeka building juga UP
mentang ina yo ke building jo ke secondary mentang ina ke proposal bangin yo se ke building jong ke UP bangan riskan kumbaga jing kren jonga baki department baya ka sanction jong ke UP kelaton hak mata pada se po jong uni usnem ki supply no ya ka sanction batin aino ya ka bokoda nam ta UP school bara baya dei pada bakane ka kunro ko jong pi nagali ang jonga ngala simkhia ba baga so tu ya ta ba jingdon kam ka don ka ap ya jingma ro ya ki kana school ba de ka school ka jong pi ngilaya pa so ke department ngilaya kren ko minister nagali ang minister ula simkhia ula pa ya ki engineer ba ki wan thau ba ki wan wo ya ki jingdon kam jo ne ga retaining wall ba nagali ang jong ki engineer kila da pendap ya ki estimate do dong sedong tementah kan ko don ha po department hang te po selo ngidang yada banwan bisa na benta banyo sanction na benta bangin aya kanika kenro dengan soban karpad ni manakane kelom banakre jung education minister ulong yang bangin sa sanction na ka department ndai mat ka don no jing duna bisa kendian na kale jung department ila ban pawe ka jing he pat kila ong yang bakin ap kendian bakin yawa di kelat kedenti tena kalian berjunga mereka pada estimasi kita punya juga school ko nginang yawan lah pada kalian berjunga nang wat kalat kelenti kumno rese bangin yawan kendet ya kaneka kam kebarang ka kaneka barang ka barang sa kita nga fokus sa kilai tilik sector aba nga pitch ka motion with constituency but ngaso tu biang ba kum ka constituency motion ngidon na preng dijinge na kada bangiduna ikini sector kawai ke sektor ke bangi tak singi ya bet ha kawai ke sektor ke bangasim kia ha kadai ke education nam taban pendiang susu na ki school building nam taban yo susu ikino ikai ki school boper ban menta manakini kisnan ki baladam se omdei dang kane le kidon ki school ro ki bayo ki repairing ki baret kidon ki school ki bayo sanction ki ba malu mala ki jing pen bahai ki school andai na kalian kujunga ngabu education ro syahmat namanta panpenbiang panakan priu ya constituency nama nganai ba ka school kumbangi jutep ba ka school kadai kajing ka baar jong tikon dikti jongi bat kinong hikai kidai kikmei ki baar jong kikmei ki baar jong tikon dikti jongi telara kibet kibiang dicaka hikai school nganai ba ngin sayo ya kolong pateng ka ba kambet ka ba kambiang ladang yo kinong hikai kiba tre sitom kiba tre minon kiba ban siap kita kisap kiba per hagi kun di jongi ngangai pengin sayo ya kalong din kamanden kaba kambit kaba kambiang jadi nalar bata bangasim kia ya gini kibanta pada ke education department pakuai pada lagi department bangasim kia bah gini kisni kiba ngiabe bah kadai ka health department di Jakarta Sumar kini di Jakarta di Boper di gedong bathan bujungi bat kawai pada lang teng sektor di bangaso dan kame ke bangia be kadai ka kini kirur communication naman ta banyo ay kisurok hati sinong di tao pada di Jakarta di Boper bat kumbo ang mapil si kumapo kini kiskul manakani kisni akundo usarar sinong jong ka undang penkenbau yang ngas kang kasurok berbuang balakwa pada kasurok kanon kuai kasurok kebanyan pelun ya kaneka dong kadong undang hi barok kawai wei nak nang ki nong song sinong jong ka mau sendut le singam pren kum ka male ndai nak pren kum nong song sinong jong ka mau sendut ki bangi lami nang ne na po nong kadong ngapa ban ong ye thi kum ne ta ka mesin jong ka jing soren bangim dai ban syak yalam bakla kum ha kita kijat jing kren ban ong bakam men toy ban school nama bangin nom yo kam sarkar namta jopi kikme kikpa maso ba pindai bansa ya lamba kla ko mata kaca jingkan namta jopi ki hep ki baretu maso ba perpat ya pi so bha wat nom sa ya lamba kla kum ha kita kica jingkan namar ngini ban so thu biang ba ka jingnang ka jingsta lane ki education kam dei tam bangin yo kam sarkar andre ka jingnang ka jingsta ki education kadai ka wei ka factor lane ka essential factor lane ka bodon pampe ka jingin ka jungi bangin don ya ka jingnang ka jingtip ba ka jingstan kam tam makani ka jup ka pamanta ka pertai ka tulun ba teknologi ba per ka pertai ka tulun ba ki wei jingnang ka jingstat ka ba kani ka jup ka pamanta ka pe
Tiada kikun dijongi kimnang kimstan ngangai pakatakan salong kawai nak cingkulong pakrau bah. Jadi kuba pinter bapak masyurun bah kedai kuba konstitusi kebayar aku kata-kata bagi bangun kislang kibang padan surah kibun kiparal nosong sunang jongi kibarang mat ya deng dijingek dijingjenja kampang mat kibon yo. Tenaga yang jonga ini ki asnem tam mentah kod desela kumba kawai ka artli surah kibangi yo sanction kumai apa kamosyurun konstitusi ini ki asnem mentah dari lampak di surah kejongki ngakam pat yo lak beliau ada sanction bu syahmat kami dengan kapal kilo penyasa nomor lesai kecil ke Bakambun ke sanction ke Bakambun dengan sepersang dengan buah man tentang kini di cinggan kamu jong ke school ke jongki ke school ke jongi agak ni ke tong ke tan ke beri ke jongi